Salibonani balaleli lababukeli ngemakhaya labasizwayo lapho bekhona ekukhonzeni namhlanje ngelanga ngeSabatha. Siyabonga ukuba ndawonye ekukhonzeni sifunda isifundo. Okhulumayo ngumfundisi Miladube. Ngizanxusa engilawo lapho ukuthi baziveze. Liyabingelelwa endaweni elikuzo ezijiyeneyo. Sikholwa ukuthi siza kuba lesifundo esihle ngosuku lanamhlanje. Okhulumayo umfundisi uMdlovu. Salibonani bantwana benkosi eyadala izulu lomhlaba. Siyathaba ukuhlangana njalo kusifundo saliviki. Inkosi isibusise sonke. Mina ngikhulumayo nginguzandile intombi Zanamwe, inkazana yakoMaphosa. Salibonani bathandekayo, ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu endaweni ezijiyeneyo. Sibonga umlimo osinika amathuba anje sisamkelana njalo esifundweni sethu saliviki ngeSabatha. Mina ngikhulumayo ngumfundisi umkhokheli Ngwenya. Sikhothamisena amakhanda sikhulekene. Baba othandekayo osezulwini, sithanda ukukubonga ngaleli thuba osinike lona ukuze size kule ndawo sizokhulumisana sifunda isifundo sakho. Sikhulekela ubuthungameli bukaMoya Engcwele uziveze ubonakale yakho intando ebisisenziwa ngegama lomfeli wethu Jesu siyakhuleka, amen. Siyabonga sithobe ezithandekayo ukubana sibe kulesi sifundo esanamhlanje sesihlanu, lapho sithola ubizo kumbunxuso okuthiwa Wozani Kimi. Iviki ephelileyo bafowethu lo mama lapha sitsheliwe ngentengo eyokuphumula. Sesibizwa ngobizayo, sibalela ivesi okwaziwa ngekhanda esithola kuMateyu 11 verse 28. Mateyu 11 ivesi ngelika 28 ifunda kanje: Wozani konke elikhatheleyo lelisindwayo, mina ngizawuliphumuza. Amen. Izikhathi eziningi Ndlovu, Amen. umuntu nxa ebiza umuntu kukhona mbizela khona. Lapha ngubani obizayo njalo ubizelani, ngoba kukhanya ivesi le iyatshengisa ukuthi ngemva kokuthiwa Wozani kukhona okukhulunywayo. Obizayo ngubani esibizelani? Nawu ngithathekiswa libala lokuqala kule ivesi. Angikwazi ukuthi ukwakhiwa ulimi lwesiNdebele luhlelwa njani, because ithi Wozani. Ngezinye indlela ebengayeneliso lobayo ukuthi athi zanini. But ukwenzela ukuthi adonse abantu endaweni zonke kube lunxuso olulendonsela, yikho kufakwa lesi siqu sokuthi umuntu kasinanzeleleni lokhu Wozani kimi lonke elisindwayo nelikhatheleyo ngiza kuliphumuza. Uthi Wozani aphinda akhulume asibizela khona ukuphumula. Akusitshele Ndlovu ukuthi kwakukhulunywa lapha ngoJesu kwakulani, kuyini okwenza azakhulume la mabalo kubiza abantu, babiza bengaphi, uhlupho lunga azathi Wozani ngapha lapho ukuphumula khona. Now balaleli lababukele endaweni ezijiyeneyo lizananzelela ukuthi ibhuku likaMateyu libhuku elibhalelwa amaJuda, abantu abazilizwi likaNkulunkulu. Njalo uNkulunkulu esebenze kakhulu ukuzuza laba abantu ebazuzele embusweni wakhe. Yikho ebanxuse sithi Wozani kimi lonke lina elisindwayo nelikhatheleyo. Ungafunda kabanzi kuleli bhuku uzahlangana lamadolobho achiyeneyo uJesu lapha evangela khona. Idolobho lakuqala engizakhuluma ngalo lidolobho leJerusalem. Yerusalem. iJerusalem yisigodlo senkolo. Kulapho kutholakala khona abapriest, abafundisi abakhulu. So ungakhuluma ngokukhonza, the capital of religion. Inkolo yonke ngensuku zikaJesu isiqongo sakhona kwakumele abantu bayefinyelela, bayefunda, bayebona eJerusalem. Ngakho ke uzazwisisa ukuthi uMateyu ngochapter 11 uyakhelwe not eJerusalem. Izehlakalo lezi kazenzakala esigodlweni senkolo, kodwa zenzakala ngapha kubo Bethsaida, ngapha kubo Capernaum, ngapha kubo Jericho. uNkulunkulu uqhuba isikhathi esinengi evangela eJericho. iJericho
industrial town kulapho abantu ababesebenza khona imisebenzi yezandla ukubaza ababesebenza khona ukwenza ibumba lomdaka besenza into ezijiyeneyo babetholakala khona ngale eJericho yikho zananzelela uBartimaeus umntakaTimaeus wayesithi nxa elohlupho esiyacela wayengahamba ukuyacela eJerusalem kodwa wayesuka ayecela ngaphi eJericho ngoba ekwazi ukuthi ngale kuyasetshenzwa kusetshenzwa imali ungasuka eJericho ubususiye eCapernaum eCapernaum lidolobho elaziwa njengokuthi lidolobho lokusilisa abantu so ngezinye indlela sivezelwa abantu abatholakala emadolobheni achiyeneyo different communities abehave ngendlela ezichiyeneyo kulaba benkolo uJesu uletha unxuso kibo uthi lina elisenkolweni zanini kimi labantu abangakazwisisi ngosindiso zanini kimi asuke lapho lo nxuso lufinyelele kulaba abaseJericho ababhizi ngemisebenzi yezandla ngokuzuza ingcebo lokuthengisa lokuthengiselana uthi hayi nxa lifisa ukuphumula zanini kimi asuke lapha ayi kulaba ababhizi ngokudinga impilo kahle abagulayo abathwele nzima uJesu yabanxusa futhi hayi zanini kimi lina lonke kakhethi bantu biza abantu abasezigabeni ezicheneyo ubabizela ukuthi abaphumuze amen siyabonga kakhulu nxa ngisizwa uNdlovu ekhuluma zanamwe lapha ngithola ukuthi uJesu uthola abantu ukuthi kukhona ukungahlaliseki lemithwalo abalayo sinceda kumlaleli kubizo lolu ukuthi akwazi la uyabizwa ngoba sifuke esifundeni sokuthi wozani kimi akubizwa amaJuda wodwa akubizwa abaseKaphena khuluma kubizwa wonke umuntu ngoba uJesu lo ngowethu sonke ibala elithi wozani lisenzo umuntu angathi woza awuhlali phansi so kumele usuku umunjani uye kuyi uJesu uthi ebantwini wozani kimi ekhangela ukuthi thina njengabantu kuphumula silakho kunjalo thina njengabantu sithwele nzima kodwa bese sithi angikhethi imhlobo umbulishonu lindebelu litonke umkhalanga umchangane woza kubani uJesu sibiziwe asisukumeni sihambe kuJesu lapho kukhona ukwethulwa kwemithwalo esiphambanweni amen Ndlovu uJesu lo othi wozani kimi aqeda ukuthi wozani kimi ucina ukuthi ngizalinika ukuphumula ngamabala ale kuhlaliseka uJesu kuthiwa ukhangela abantu abaphuma eKaphena lapha eJericho babhizi bathwele imithwalo kuyathengiswa kwenziwe into eziningi ngapha abakhonzayo bacindezelwe inkolo esingezelelwe ukuthi henki ungayithatha uyisebenzise ukuthiwa uwonile sebele mthwalo umthetho yabaFarisi bonke ukuthi wozani lithola ukuphumula kuthiwa kwasokulomumo balaleli wokwehla ukukholwa kwaNkulunkulu ayikulethe ngevangeli eqotho akusitshele Ndlovu ukuthi nxa izingizalinika ukuphumula wayesitshela uJesu ukuthi uzazinika ukuphumula kuphi siphumula kuphi siyabonga hlobo ezithandekayo ukuphumula okuqotho sikufumana kuphela kuJesu Kristu ngaphandle kukaJesu Kristu asingeke sikufumane ukuphumula siphila emhlabeni olezinhlupheko ezinkulu abantu they are so stressed kulezinto ezibakhathazayo ezibasindayo ukugoqela izono izinhlupheko zonke uJesu ulamandla ukuthi ekuthwale konke yikho sithi ngizalinika mina ukuphumula ukuphumula okuqotho sikuthola kuphela kuJesu Kristu ngaphandle kukaJesu Kristu asingeke sikuthole ukuphumula okuqotho uSathane ke engaletha ama counterfeit okuphumula sizwa abanye abantu lapha wozani ngizaliphumuza kodwa ngokutemporally ngokwemhlabeni kuyadlula kodwa okuqotho okunaphakade okupheleleyo sikufumana kuye uJesu Kristu ngokwakhe yes ngithathekiswa ivesi imfundisi Dube ithi yona come to me wozani kimi come to me wozani kimi and ibisisithi lina elisindwayo nelikhatheleyo ngezinye indlela emhlabeni lo esiphila kiyo sure siyasindwa ngezinye indlela emhlabeni lo esiphila kiyo sikhathele uJesu ubiza abantu abakhatheleyo
ubiza futhi abantu abathwele nzima imithwalo esiyithweleyo ubona abantu behamba ungaze ubabone bebobotheka abantu bathwele imithwalo eminingi esindayo imithwalo yesono uyasisinda umthwalo wokuzisola uyasisinda umthwalo wokwehluleka uyasisinda ngakho ke uJesu uthembisa abantu abathwele imithwalo yemkhuhlane abalethwele imithwalo yenswelo abathwele imithwalo yezikweledi uJesu ubiza abantu bonke abanjalo uthi hayi madoda nxa kulento engalenzela kahle ukuthi lize kimi la wozani kimi mina ngiza kulinika one thing sithenjiswe ulutho lulodwa asithenjiswanga inqwaba yezinto kule ivesi umlobi kule ivesi usithembisa ukuthi uJesu usibizela ukusinika ukuphumula abantu abalabhizi emadolobheni kusetshenzwe emini lebusuku kakulalwa kungenwa lapha kuphunywe lapha kodwa uJesu uthi hayi angiyali ukuthi lingasebenza nini but nxa selikudinga ukuphumula okuqotho wozani kimi yalinika ukuphumula bazalwane la ngifikela ukuthi kuthi ukuthi sibila siphumula ngemhlabeni ungakhangela abantu abagulayo labana abafakwe ezibhedlela ingqondo iyabicabange yadinwa yasola ukuphumula umuntu wazowagula ingqondo uJesu ke uthi ngithi mina abagulayo engqondweni abazothola ukuphumula ngifikelwa futhi ngumcabango ukuthi kathi uJesu azathi wozani kimi wayekhuluma ngani lapha ukhulume wathinta ukuthi ngabe kuthi isithale esidoni bangizwile ngixoxile ngabaphendukile kulani ufike abantwini abathola isikhathi sokuthi uJesu uzele phakathi kwabo abamzwisisi labana kwathiwa khona izizwe ezizweni abangazi uThixo uthi kade bengaphenduka angikwazi balaleli ukuthi kuleminyaka emingaka ukhulunywa uJesu ekhulunywa kuwe uhambe enkonzweni ulokhu ungakaphumuli esonweni ulokhu lezinto ophila lazo zanama uJesu thena asichiyeni umhlaba lesono siye kuye kuphumuleni uthola ukuthini wozani lapha ngizanika ukuphumula sihluphekile emhlabeni nceda abalaleli into yakuqala uthi wozani ngizalinika ukuphumula ukuphumula isipho asikuthengi asikudingi siya kuJesu thina sesiphiwani ukuphumula njalo ngeke uziphumuze uJesu nguye onganjani ongakuphumuza kuphela nxa ukhangela uJesu lapha uJesu indlela leqiniso lokuphila so nxa esithi ngizakunika ukuphumula ulesiqiniselo sokuthi ubizwe ngulo onguye umnikazi wezinto njalo lokuphumula uzanjani uzakuthola phela ukuphumula siyakudinga ezintweni lapho kungekho khona ucabanga ukuthi nxa ungaba le good health uyaphumula uphumuli kulumhlaba ucabanga ukuthi ungaba le mali uyaphumula uphumuli kulumhlaba ungazudla isalada uphumuli ukuphumula kuJesu kuphela othi ngindlela uzakutshengisa indlela yokuphumula othi impilo uzakupha impilo elani elokuphumula uJesu kuphela akulo munye nxa ekhuluma uJesu uthi wozani kimi hayikhona eceleni kodwa kuye sihlale kuye sithola ukuphumula kulabantu abanatha amaphilisi ukuthi baphumule hayi sinatha amaphilisi ukuthi alale ngoba kuyala ukulala umzimba soze wajayela ukuthi akulalwa vele uyazi indaba yokuphumula le abantu abaningi basengutsheni ngenxa yokuba behluleka kumbe kabatholanga ithuba lokutshela ukuthi hamba kuJesu umuntu aba le stress saze samhlanyisa umuntu wanathi amaphilisi azamhlanyisa umuntu adubeke emhlabeni ingqondo zaze zaphambana kodwa uJesu uthi nxa ufuna ukuphumula woza kuJesu izinto eziningi esingena kuzo singazincabela kuphela ngokuyathola ukuphumula kuJesu siyabonga abalaleli usibambele lapha uverse 29 nxa engabali engikuzwayo lapha ukuthi uJesu thena kuye kulokuphumula olobayo umunye uthena umuntu onanzela ukuthi uyasindwa ngozwisa ukuthi umthwalo lo usungisindile uyawethula ngoba sewubona nxa ungabona lo mthwalo ubona ngani uhlezi kuhle uyazi umuntu olamadlozi ubona ngani right kuyabe lo mthwalo ukuthi ngomnyaka kufungafa umuntu awenzanga ukuthi uthethela phinda futhi yathethela khangela impumalanga chibilika nini ngingathi ngumthwalo uJesu thena hayi ungumama ungubaba uyakhonza kawukhonzi uthwele umthwalo wozani kimi ngisiphumule kuJesu uverse 29 uthinda uverse ngu29 ithi yona ifunda kanje
thwalani ijogwe lami phezu kwenu lifunde kimi ngoba ngimnene ngithobekile kungikhona imiphefumulo yenu iza kufumana ukuphumula. Ivesi lezinto ezimbala siyaqala ngejoke. Uthi ijoke lami lithwale nini lilifake phezulu kwenu lo nxa sifaka ijoke lakhe phezulu kuthi ukuthi kuleli ijoke esingaliboniyo esilithweleyo uthi khuphani leli akusichazeni indaba yejoke le. Ijogwe ilijali ukwenziwa ngesigodo ukwenzela ukuthi libe lula. Njalo akumelanga lisinde. Ijogwe general ijogwe alizukuthwalisa nzima inyamazane ezithwele ijogwe. Ijogwe lizophungula umthwalo. Njalo ijogwe lizoletha ukuncedisana ngesikhiwe engathi teamwork ukuthi kube lokusebenzelana because ngeke ngithi ndonsa ngingedwa ngibe lejogwe ngedwa kunzima. Kodwa inyamazane ezimbili siyazifaka ngaphi ejogweni yikho kujayelekileyo ukwenzela ukuthi umthwalo lo vele kulomthwalo ngokungena kwesono kulomthwalo ukwenzela ukuthi umthwalo ube njani ube nzima ube umthwalo ube lula. Ngakho ke lapha siyanxuswa ukuthi uNkulunkulu uthi hayi lingayami emandleni yenu lingayami emandleni yenu mina ngilawo amandla ngilezi indlela ithwalane lami leli jogwe lilula. Ngifuna ukuthi zanamwe lapha usincede nxa ekhulume uNdlovu wathena ijoke lisho ukuthi kule nkomo ezimbili ezibotshwe phakathi kwalo zidonsa zincedisana. Thina nxa uJesu sithi wozani kimi bese lithwala ijoke lami uthi ukuthi sidonsa la enjani. Mfundisi ngingakaphendula umbuzo wakho ngikhangela ijogo. Ijogo isikhali somsebenzi. Okuthi uthi asibizelwa ngebuvileni kodwa sibizelwe endimeni. Kule ndime khona kumele sinjani sisebenze kulothumo kulobizo. Umuntu nxa esejogweni izikhathi eziningi leke libona inkomo ezilimayo ezisejogeni ukuthi ngesikhiwa bathi zidiscipline. Ziyalandela umfolo indima ziyiqede du. Inkomo ezijayela ukuhlupha yilezi ezingekho ejogweni. Izinkomo ezigangileyo ezijayela ukufohla ngoba lemini ziyabe zingasebenzanga so ziyabe zingadinywanga. Izikhathi eziningi uJesu nxa esithi thwalani ijogo lami uthi sifunde kuye. Yenza kulanto emnandi njengokufunda kuJesu. Ungafunda kuJesu uyaba lomehluko ngoba uJesu esimkhonzayo somuntu nje. Abantu balamachiki, abantu balenkani, abantu baziphakamisa. Kodwa nxa susejogweni lo Jesu ungolijonga selincane ufunde enkabini endale nguJesu uzabonakala ungumuntu ongela nkani. Abantu bazibamangala ukuthi empilweni okuphilwa nzima kangaka abantu befuna ukuphumelela ngokucindezela abanye wena uphumelela ngoJesu ngenxa yani ngoba ufunda kubani kuJesu. Ukuthwala ijogo lika Jesu ukuthi ukufunda kuJesu. kuJesu kufunda okuhle kuphela. Pho bese kwenza esikuthathanga. Kutsho nxa ungathwala ijogo lika Jesu kulelinye ijogo njani olithweleyo lapho ufunda kulo. Ngiyabonga lika Jesu sifunde kuJesu. Balaleli indaba lapha kimi ngizwa ngilensile lenkulu angazi wena khona ngapha ukuthi uJesu thena elami ijoga lilula ngoba likufundisa ukulunga. Likususa ekuphileni impilo ebuhlungu esono ubusuphila impilo kungayisiwe usuphila nguJesu. Antsho ukhulumile mama lapho ukuthi nxa inkabi botshwa ayodwa kule nyeceleni cabanga uJesu uzenza inkabi athi ngifuna ungene ejogeni lami kodwa yena ngumnini mandla wonke futhi kuthi ukuthi ayisithi esidonsa ikhuba labona nguye indaba yempilo kasiyiphile yena sesithi kodwa nikhoxo kimi ngiliphile mina ngihamba lani. Ijogo likaThixo lapha liyacaca ukuthi impilo ekuKristu ngelizwi lakhe ufuna size kuye. Abantu abatsha isikhathi esiningi sibona ngani kunzima ukuthwala ijogo ikakhulu ijogo likaNkulunkulu. Awethu la amajogo obunandi siyabona ilula kakhulu. Asizweni ukuthi uLamentations chapter ngelika 3 verse ngelika 27 uthini ngesikhiwa lapho uthi yena it is good for a man that he bear the yoke in his youth. Kuhle endodeni ukuthi ithwale ijogwe isasenjani ebucheni bayo
ngezinye indlela ijogwe likaNkulunkulu alikho nzima lilula ngakho ke uthi sisebenza la endimeni nguye uNkulunkulu usomandla wonke olamandla othungamelayo ubese sithi hayi bantu abatsha kasithwaleni ijogwe sisasebancane yabona ungafaka umuntu omdala lapha ufake lo muntu omutsha kulomahluko ijogwe lithwala emahlombe lasentameni lapha yikho esifaka khona ijogwe lapha emahlombe lasentameni abantu abatsha basasele mzimba eqinileyo engalithwala ijogwe kodwa abantu abadala kwesinye isikhathi babehamba bekhangele phansi lemizimba yabo ayisanjani ayisavuma uNkulunkulu udinga ukuthi simsebenzele uNkulunkulu udinga ukuthi phatheke ebudlelwaneni laye sisasebatsha sisaselamandla singathi hayi sizathi sesihambe eChurch sizathi sesisenze kukaNkulunkulu sesikhulile hayi khathesi isikhathi ebutsheni bethu bokuthwala ijogwe levangeli lokukholwa ubufuna ukukhuluma mfundisi ngiyangithathekisa kakhulu indaba yejogwe uthena thathani ijogwe lami ngezinye indlela mhlawumbe kulelinye ijogwe kade silithwele lingayisilo kunjalo ijogwe elilimazayo elisubulayo elilimazayo elichiya abantu belimele lithathe umuntu liyemchiya engozini besilima umfolo ongayisiwo sisemfolweni endimeni engayisiyo siqanqabula sisebenzela isitha ijogwe othi ungalithwala nzima libe lesiphetho ungakwazi ukuthi kuyaphela ngaphi kodwa lapha uJesu usibizela ejogweni lakhe ijogwe lakhe elilula elilesiphetho esihle elilempilo enaphakade usibizela ekuphileni okunaphakade ngiyaloyisa bana silithwale leli jogwe unxuso lolu kayisilo lamaKristu kuphela kayisilo lababhabhatizwe kuphela ngolomuntu odaliweyo osemhlabeni ivesi efana nayo ithi ngimnene mina umusa ngilesisa akusiba luPeter oqala ngo3 verse 4 ngimnene zanami usitshela ukuthi kathi uJesu nxa ethi umnene utshoni kithi ukhalithi njengabantu abakhonzayo njengamaKristu njengabantu bakaNkulunkulu kambe singalingena yini izulu singasathatha ngobunene bakhe baba ingxenye yethu na 1 Peter 3 verse 4 1 Peter 3 verse 4 ithi yona kodwa kakube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo oceca ngokungagugiyo komoya omnene lokuthula okuligugu phambi kukaNkulunkulu omoya omnene lokuthula nanko okhangele uJesu Kristu ubunene lokuthula sincedisa khonapho emhlabeni esiphila kuwo umuntu omnene ukhangeleke ngani umuntu oyisithutha ukanti ukuba mnena sokuba yisithutha i-social media yethu le into esizibona kuma WhatsApp kuma TV sokusifundisa ukuthi izinto zonke ngezomsindo uso into engani mnene ngokomhlaba yibuthutha kukathi ukuba mnena sokuba yisithutha ukuba mnene yikho kunqoba nxa ufuna ukubona uJesu okwamenza wanqoba yikuthi wayemnene engumuntu kaNkulunkulu elemvelo kaNkulunkulu wehla emhlabeni wazehlisa waba ngumuntu uFilipenzi abesesithena kawubekini lo mqondo wakuJesu ukuthi ufundile unjalo uvuma ukwenza isisebenzi uJesu engumuntu kaNkulunkulu wavuma ukuthi abantu bazomhlambaza bamkhafulele ngenxa yokuthi yena wayezazi ukuthi ungubani umuntu omnene mfundisi ulento eyodwa engithandayo uyamela into yakhe iziyefika ekucineni phela nxa ungekho mnene ulobumini uyaziphakamisa abantu bathi wena uyisithutha usufuna ukuthabisa abantu uchiye injongo yento ofuna ukuyenza uJesu waba mnene wazehlisa wazwafela mina lawe esiphambanweni ukuze thina sisindiswe into esihluphayo yenza singabi mnene ukuthi asizazi ukuthi singobani singabazazi ukuthi singabobani sibe le identity nxa ubala lapha ku 1 John 3 verse 1 ithi yeka ubukhulu bothando ubaba asinike lona ukuba sibizwe njengokuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu ungabakwazi ukuthi umuntu kaNkulunkulu umntwana wakomoya ufuza abakomoya ngeke wenze okwakodube uzaba mnene
njengoJesu ngoba nxa ungowako Jesu wenza okwakho bani okwakho Jesu zazi ukuthi wena umntwana wako bani yikho kuzasenza siphumelele uyazi umuntu omnene ungichaza ngento eyodwa singavusana mfundisi Ngwenya khona sibuthene sinje mina ngizafuna umbona ukuthi angimtshelile umfundisi lawo mfundisi uzafuna ukuthi bakubona ukuthi hayi uzanama nyama edlule kukhuluma kodwa omnene uzathula kungayisikho ukuthi uyisithuda kodwa ekwazi ukuba lingaphendulana kuzasala konake ufuna kusale kulokuthula laba khona bazibamangala ukuthi hawu kade waziwathula swena umfundisi uNgwenya uzanami emtshela amazonke la ngenxa yakhe uthi umfundisi Ngwenya kukhona okukuyo kungekho emuntwini nje so kuba mnene kusenza sifuze uJesu. Siyabonga mina ngifunda lapha balaleli ukuthi uJesu okwenza sibize yikuthi kasenelisi kuba mnene kasenelisi ukuthi sibe ngabantu abazinqandayo abazithobayo yikuthi lingaza kimi selikimi sengilinika ukuthula selilokuthula selisiba labo bunene ngoba sengilibizele ukuthi nika indinge kwekhona esiKristwini uMateyu 5:5 uthi nababusisi abamnene bazakudla ilifa ezweni ongamnene kalili ukuba mnene lokho kuGalatians 5 moya ongcwele yabona abantu abaphila befuqwa ngumoya kaNkuluNkulu umoya oyingcwele bamnene amen so kukho konke singakudinga ukuthi sibe lo moya kaNkuluNkulu oyingcwele isithelo sokuba mnene kumbe ngiqinise lapha bamnene because izikhathi eziningi abantu abamnene they face opposition ungaba ngumuntu omikho umuntu ohumble abantu babefuna ukunyathela phezukwakho especially abangekho mneni bahlala bethonisisa amacala sokuvumbuluke lokho ukuze babonakala ukuthi balamandla uNkulunkulu uthi hayi kasiqiniseleni ekubeni mneni singafuni ukuthi lathi sizibonakalise kusasa ukuthi ubususithi hayi ngenziwa njalo mina ubusuvuka okunye phakathi kwakho asiqhubekeni sisendimeni yokuba mneni ngazo zonke izikhathi. Ngwenya siyaqhubeka khona phana sincedisa lapha uverse 30 ibali lapha ngoba silokho esikhona phana kuMateyu 11 uJesu seqhubekile wathi yena size kuye wasitshela ukuthi asinike ukuphumula wasitshela ukuthi sithathe ijoge lakhe usesitshela ukuthi umnene kodwa ke ubuya futhi lapha asichazela ukuthi elakhe ijoga lilula ngemva kokulithatha uthi ngilinika nje angilethiseli lilula kuleleli. Siyabonga uverse 30 ufunda kanje uthina ngoba ijogwe lami lula lomthalo wami ulula. Siyabonga bathandekayo uJesu usitshengisa usibizela ejogweni lakhe elilula elingekho nzima. Okuqala okumele nxa sikunanzelele kubana nxa sesithe sathatha ijogwe lika Jesu Kristu leli akuseyithi phela esesithwalela ijogwe uJesu nguye osesithwalela leli jogwe. Usathane ke uzamile kubana evalo wani ingani ijogwe lika Jesu linzima. Namhlanje abantu babona ingani ijogwe lika Jesu linzima, imithetho kaJesu inzima, konke kunzima. Hayi bathandekayo, ngusathane ozamana njani ekupende ngendlela engayisiyo. Kukanti ijogwe lika Jesu lilula lemithetho yakhe ngoba phela akusithe sikwenzayo kodwa ngubani nguye uJesu okwenza okudingakalayo yikubana thina sivumele uJesu aphile ayenze kuthi ngelilanga sikhulume njengophothi akuseyimi ophilayo kodwa sokungubani sokunguJesu kulula konke ngoJesu hathi ngawethu amandla. uJesu uthi ijogo lakhe lilula. Ngithe ngikhangela indaba la engatshawa luvalo ukuthi kwesinye isikhathi okwenza izinto zibe nzima ukuthi asithwalanga ijogwe lika Jesu. Yes. Ngoba lika Jesu nxa lilula utsho silithwele elinzima umnikazi asoJesu. Asizihloleni bazalwane uthwele ijoga likabani. Phela ukuthi inhlupho zenza ungaboni ikusasa. Ziyakuwenza ube isiphofu ubona ikathesi. Ikusasa unganjani? Ungayiboni. Kodwa uJesu esimkhonzayo
uboni eliseni langa lekucineni nxa isithi ijogo lakhe lilula uthi ungafelwa Ndlovu ungafelwa Ngwenya ungafelwa Dube uyabakwazi ukuthi kulovuko laba abafelwa kuJesu abafela kuJesu banjani bavuka ungagulelwa ungafeyile esikole uyakwazi ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni kulabanjani abamkhonzayo akulabo abamthandayo so uyabukwazi ukuthi bonke ababiziweyo nguJesu yonke into isebenzele ebuhleni ngoba ijogo lithweleyo ngelikabani ngelikaJesu lo mule ulandwa izilimo uzulokuthula phakathi kwesiphepho ngoba ukwazi ukuthi uthembisile wadala izulu lomhlaba ukuthi akulasilingo wenza kunika sona esiphezulu kwamandla uyakwazi njalo ukuthi leso silingo uza kuphindlela yokuthi uphume kuso bazalwane uJesu badalile amen ijogo lakhe lilula lapha Ndlovu ngizakunika ngifikela ingqondo yokuthi umlobo uthena ijogo lelilula nxa ukhuluma ngesiGreek lithi ukuthi into enhle ebukekayo so uthi ukuthi yikulunga kukaKristu uJesu nxa wayekhuluma balaleli lapha wayekhangele ijogo laliphezulu kwabantwana bakaNkulunkulu elifaka ngabaFarisi imithetho babezibaze engekho kuNkulunkulu engalakulunga usebuyile umnikazi wempilo lokulunga uthi hayi mina yimi ekade mele likhangele kimi ngoba yimi ekade elingikhonzayo ngizolinika indlela kungikhonze lula kulale yokuthi lithathe izinto ezingekho ubufuna ukukhuluma lo funa indaba yikho ejogweni because waseKorinte ngale ngifuna ukuphendulela indaba leyo ithi yona do not be unequally yoked with unbelievers maybe indaba ise ukuthi ejogweni lapho udonsa loba because kwesinye isikhathi ungadonsisa inkomo ende enkulu ubusuyadinga ithole ufake ngapha eceleni ejogweni elilodwa ufake ithole kumbuthi inkomo ledonki inkomo ledonki vele kusho ukuthi lelo jogwe aliko lula lelo jogwe linzima okwenza ijogwe libe nzima yimfundiso esilayo okwenza ijogwe libe nzima lukholo esinjani esilalo singagombolozela ukwesaba singagombolozela yikungabi lesiqiniselo sokuthi ikusasa lethu limi njani ijogwe liyaba nzima okwenza uJesu ethi hayi madoda elami ijogwe lilula yikuthi yena esandleni sakhe lapha kulezolo kule namhlanje kule kusasa so hayi madoda mina ngiyakwazi ukuthi isiphetho sezinto zonke zikimi la elami ijogwe kalikho nzima ukhulumile wathi sebezifundisa laba abantu ukuthi sisindiswa ngemsebenzi sisindiswa ngemsebenzi umuntu alale sebenza angaphumuli umuntu ayenza izinto esenzela ukuthi abonwe uNkulunkulu ebese sithi hayi elami ijogwe elakhi ijogwe elingikho nzima yimilayo yakhe elakhi ijogwe elingikho nzima umlayo wenkululeko uNkulunkulu uthi hayi imithetho yakhe kayikho nzima kodwa njani ilula sengathi singayigcina imilayo kaNkulunkulu ngoba kuyigcineni ngiyosinika amandla futhi ukuthi siyenze njani sigcine imilayo yakhe kasizenzeli ngamandla ethu ngiyabonga abalaleli lathi silapha uGalatia 5:1 akuyivule kule mcabango ofika kimi lapho ukuthi uJesu ukhangele abaFarisi befaka izinto ezezisinda abantu ukukholwa 300 laws more than bafuna ukukhonza uJesu losebuyile but ngalokho ngamajoga ayehlukene asefakwe phezulu kwabo asesinda ikuthi amajoga la ayalisinda leli joga lithathane lami elokuthi nxa usulo Kristu umnene futhi uyavuma ukuthi kayisuwo suphila nguye yena abe sekuncedisa ukuphila okwesiKristu 5:1 uGalatia uthini uGalatia ngo5:1 ithi yona uKristu wasikhululela ukuba sibe lenkululeko ngakho ke manini liqine lingabuyi libotshelwe futhi ejogweni lobugqili substitution nansi substitution ukuntshintshwa kwezinto lapha izinto zingahambi khona kahle chiyani leli jogo so ungabona empilweni mlaleli empilweni babukeli izinto zingakuhambeli kahle iproblem isejogweni olalo
shiya ijogwe sabhula ijogwe lelo uthatha ijogwe eliqotho elilungileyo. Uhlupho lukhona abantu yithi sibuya futhi siyezibophelela kulo jogwe uthena phumanini ejogweni lelo kodwa uhlupho abantu sinjani siyabuyela siyezibophelela kulelo jogwe uKristu athi siphume kulo sithwale elakhe. Ku-Desire of Ages nxa ibhala udade kaWhite uthi ungazithola ungela kubekezela ungazithola uthwele nzima ijogwe olalo asolika Kristu kutsho ukuthi ngelomunye inkosi engaso Jesu. Yes kutsho ukuthi izikhathi eziningi okwenza sithwale nzima asikabi khona ebukhoneni buka Kristu. Isono balaleli siyagqilaza yikho uJesu thina phumani kulobu bugqili lingabuyeli kubo. Ungabona usuphila impilo ebuhlungu engala kulunga kukaKristu wena wedwa uyazibona into esengiyenza asiyo ngiyakhuluma abantu abathethelayo uyazi ubunyanga kuthiwa kugeza umuntu wakhona awunje ukuthi usuphile awusagezi ngenxa ukuthi ugqilaziwe imimoya asiphumeni uJesu uthela kijoga ikukholwa kuye kulula Ndlovu ivesi efana nayo ithi ela owami umthwalo lula uvesi ofana u30 ucina ukuthi umthwalo lula yiwuphi umthwalo lula wena vele ungumthwalo uphinde kwelula yiwuphi umthwalo lula iyamangalisa ivesi because kathesi ithi yona kule jogwe elinzima kodwa uJesu layo le jogwe futhi yabona lapha sesilama doublets sesilezinto ilutho olulodwa kodwa kukubili sile jogwe likaNkulunkulu kube le jogwe lethu esizenzela lona elinjani elisindayo. Then ivesi bisikhuluma ngemthwalo sile vele thina sile imthwalo esisindayo imkhungulu yethu esisindayo ngapha eceleni uNkulunkulu ebesesithi hayi lami madoda ngilo wami umthwalo owenzani olula. Indaba isekukhetheni abantu ukuthi sibona ngani singabuya evangelini kakusela mthwalo singabuya evangelini sikhonza uJesu sikhuleke sichumayele sibona ngani hayi konke sokukuhle imithwalo ayisekho njani ayisekho imithwalo ikhona zonke ndawo kodwa eminye imithwalo iyasinda uyalala ugida usuku bonke kuze kuse uyalala ubhizi ukhangele kuze kuhle sinda ngakho uNkulunkulu uthi hayi eyami imithwalo my burden is light umthwalo wami ulula. Yakwazi umfundisi nxa ekhuluma abantu siyadinga inotho ngendlela ezijiyeneyo sidinge inotho sibe lokunye sikudinga sikhamba sikubophele okuyizinto ezana kusithwalise nzima sibe singasalali sesingasayenzini sesithwele nzima kakhulu ngoba kuyimthwalo enzima khona ukuthi Jesu uthi sikubuse kuye yena asinike imthwalo olula ijogwe ngelakhe umthwalo ngowakhe. So okumele sikwenze thina ukuthi sibe kwazi olamandla futhi nguye ngoba uNkulunkulu okumele sikwenze thina is to trust in him ukumethemba la kuJesu akulabo mina ukuthi wenza into wedwa ungakhangela khona pha uMoses wayethwele nzima esenza izinto yedwa ubabazalo wakhe uJethro wathi hayi wena ungazithwalisi nzima uJesu akuthwaliswa nzima siyancedisana wathi faka abanye abantu bakuncediswa wafica umthwalo wakhe usunjani usulula so uJesu ikwesithi wami umthwalo ulula okaJesu umthwalo ngokuthi nxa limuli lisebenza ndawonye nxa liyibandla lisebenza ndawonye ukuze umthwalo ube lula koJesu kulothando kulokuthandana kulokuncedisana kulokuphanana kunje abanye abantu bathwele nzima kuyalanjwa ngeCovid-19 kodwa koJesu umthwalo ulula ngoba wena mzalwane obanjisiweyo ukudla kokalwana olambayo hamba uyemnika abanye bagula baphela amandla wena mzalwane obanjisiwe isipho sokukhuleka bakhulekele ulapho khona koJesu umthwalo ulula ngoba kuyabanjiswana uko Satan kuphela lapho kubuthelelwa khona okulobumina kuphela. Uyazi ukuthi ungikhumbuza uzayifunda uGalatia 6 verse 2 nxa ivula indaba ekhulumayo balaleli nguExodus 18 kaMose soka kuverse 13 lapha ukuthi wabona ngani uzayenelisa ukuthi amacala wonke aweIsrael awathethe umlimi wasethi Jethro hambe emtshela ukuthi angafa ngoba lo ngumthwalo ngaphezulu kwamandla akhe ngabelane yikho emabandleni silezingatsha
yikho la ngikhaya wonke umuntu ophilayo angadle engasebenzanga ngoba ukuphila yikusebenzela inkosi. Balaleli uJesu sinxusele kuye. OkaJesu umthwalo yikwenza ukulunga. Sikwenza ngathi ngamandla ethu ngoJesu phakathi kwethu. Mina ngibona ngani namhlanje uJesu sivulele ukuthi ungasuka lapho uyezithwayela impilo iza kusinda. Kodwa ungavuma uJesu angene kuwe ngumthwalo olula olesibusiso olosindiso. Galatiya ngo-6 verse 2. Galatiya ngo-6 verse ngo-2 ithi yona thwalisana nini imithwalo yenu ligcwalise umlayo kaKristu ngokwenza njalo. Liyezwa yini bafowethu lapha nomama ukuthi umthwalo kaKristu ngumlayo. So singaye emthethweni sesilomthwalo olula ngoba uthe owami ulula kulo wena. Ungaswela umthetho kaNkulunkulu, ungaswela ilizwi likaNkulunkulu umlaleli ulomthwalo osindayo ngoba uzatshelwa ngumuntu ongazange akubize. Khathesi kuyabiza egangeni lapha umprofeti ngaphi uye lapha lubizo lugcwele kodwa just hayi Wozani Kimi mina ngizaliphumuza labo balitshela ke lilimeli ufuna ukukhuluma lo. Ya kubizwa abantu abalemthwalo. Abantu abalemthwalo bayabizwa Wozani Kimi mina ngiza kuliphumuza. Inhloko yethu lamehlo ethu kumele ekhangele kuJesu Kristu. Kukho konke esikwenzayo asibhekeni kuJesu Kristu. Bese kusithi yithi thina njengabafowethu, yithi thina njengabazalwane asithwalele nini imthwalo. Ungathi ukuthi ubususithi yimi alikwazi yimi ukuthi yimi uboss lapha, alikwazi yimi ukuthi yimi umanager lapha. Awusaphumuli wena subusy. Hayi, let us learn to share our burdens. Kasithulule nini imthwalo. Kwabancedisa i-counseling bathi bona even lo counselor laye kumele ayenelise ukukhansela. Kumele la yahambe kwenye indawo lapha azafika khona athulule konke. Umuntu athulule konke okunjani okumkhathazayo kungumuthi futhi kuyenze njani kuyelapha. Thina ke silesiqiniselo lethemba lokuthi inhlupho zethu zonke silazo sizithulula kuJesu Kristu. Ngokukhuleka siguqe sikhuleke simtshele insizi zethu, simtshele okusikhathazayo, simtshele lenjabulo lentokozo yethu. Ngwenye ngaba lakho ekucineni Bathandekayo osibizayo othi wozani, othi lethani kimi konke, othi thathani ijogwe lami wethembekile. Wayihamba indlela uyayazi. Lokho kunye singahamba kuye imthombe echonayo njengasindawo ukuphelayo. Asikambeni kuJesu sikuseni konke. Balaleli siyabonga namhlanje uNkulunkulu ukhulume lathi. Sile mithwalo esiyithwele isono sona ngikwaso sodwa ngumthwalo. Ngoba sisusile impilo esiyinikiweyo izolo sidalwa nguThixo. Abantu balemthwalo eyobuthungameli emabandleni. Bathwale nzima, bathwalisa nzima ngokuthi umuntu ngitshetshela. Imithwalo kumele sitshela hayi sibizwe nguJesu kuphumula kuye. Sile mithwalo yempilo nje sicindezelwe imikhuhlane. Ngalesikhala ngabophande ngimkhakho khona. Sicindezelwe izindlala imithwalo sincedisane ngoba ngase sikuJesu silozwelo. Ungatsho amazwi ubusisikhulele ekucineni mama. uJesu othi wozani kimi katshitshi wayekhona ukhona uza kuba khona singaye ebantwini abatshintshayo uqinisekile izithembiso zakhe zonke ziyagcwaliseka uthi wozani thathani ijogo lami lifunde kuye asifundeni kuJesu asifani futhi asicimezeni esikhulekeni baba uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba siyabonga uba lo nkulunkulu onjengawe uNkulunkulu lomusa ozavumela izono ezinjengathi azibiza athi ziye kuye ukuze sibizwe njengamadodana lamadodakazi ezulu ukuze sizuze indlalifa yezulu uNkulunkulu akukho kunye ngaphandle kokuthi size kuwe sizamile konke komhlaba kusehlule labale mali abacabanga ukuthi abalayo emthwalo icorona ikhona labahlezi kuhle ezindlini abacabanga ukuthi abalayo imthwalo bayafelwa okutshengisa ukuthi okomhlaba konke kuyize kodwa impilo kuphela ikuwe sipha amandla okusukuma size kuwe singafika kuwe siphe njalo amandla okuthatha ijogo lakho lokuthi sibe mnene lokuthi sibe kwazi ukuthi kuphela impilo ngokugcwala kwayitholakala kuwe uNkulunkulu Sathane yasiqila siyamkhuza ngalesi sikhathi ngegama lakho
sibusise sonke sibe kwazi ukuthi ngelinye lamalanga konke lokhu kuyadlula komhlaba kodwa sizabe sisekhaya ezulwini lapho kuyabe kungasela mthwalo sesijabula lawo. Ngikhuleka egameni kaJesu wasifela eCalvary. Amen. Amen.